Siamutong pamina si ma'am. Frustrating oiko. Dyslexia leibam yoisingidi sound ji kamaina taage do kamaina manipulate tawge has the problem leidoini language amagi sound concept se leite taragadi wahai amadagi letter am hek lothop kanda lemhoribu letter singji sound ji kaino ji map tawdo wadoini adana paba haina hona bada matam change paba ju tapna pare reading fluency comprehension na bera le tapabni namuk sentence lor pakanda horopuda kai pa ge jang ning singara cam frustrating ora muning sai koina horopu slide to paba da frustrated over the minor Nadine ga ben researcher amle mana haise dyslexia le bangang sing se juvenile system da haibadi crime lambi de khongda bai chance yang wange kudamon ai se school kari basatra men college ai classes ma'am lo pa haina gre ai thanda hai ho train college ai kai feel dorone adana I start to act up bad behaviors ma'am yaw bahorane dyslexia se koina khanbade hena kamanoi mi mangada amadi dum yaw doini severity do khenaraga su ada mi khudingmak se paba heiba se maru oi dyslexia gi dia mukhoidi multisensory techniques sinaraga mu padani so mukhoi oina there is a different way of doing it